Batswadi ba ka ba ba ratehang le hoseng ha letsatsi ke a le dumedisa mo lebitsong le maatla la morena wa rona e le go Jesu Kriste a re rapeleng mo lebitsong la ntate, lebitsong la morwa, lebitsong la Moya o Mokgethwa. Morena le modimo wa rona le hoseng ha letsatsi re o leboga Jehova, wena o kileng wa re lota ra ba ra fihla mo sena sebaka re bolokegile modimo o maatla ka moka. Papa re a leboga, re leboga tshireletso ya gago a re le wona mangwalo a re tloabalang ebe wona mahebetšwa ke wena o re thuse hore melomo ebe ya rena eupša bohlale re bofe ke wena a mabose a dule dipelong tsa rona eupša a mabe o a latlhele ko ntle. Tlhanolofatsa se tsotlhe mo lebitsong le le maatla la morena wa rona e le go Jesu Kriste, amen. Sontaga ke sontaga ya bone ya Advente. Lengwalo la rena re tlo le hwetša mo pukung ya Mateo chapter 1 verse 18 to 25. Mphela ke tlo rata hore nna le lena re sepele hodimo ha ditebana tse pedi e le go ya 18 and 19. Tsona di balega ka tsela e setlhogo Matswalo a Jesu Kriste. Tsona di balega ka tsela e. Tsa Matswalo a Jesu Kriste di bile ka tsela e. Maria mmagwe o be a beeleditšwe ke Josefa. Eupša ya re pele ba nyalana Maria a lemoga gore o imišitšwe ke maatla a Moya o Mokgethwa. Josefa e be e le yena monna wa go phetha melao ya Moshe. Eupša o ile a seke a rata go goboša Maria phatlalatša ka gona a ikemišetša go mo tlogela ka go ngwega. Amen. Yeo ke palo ya lentswe. Kgaogelo ya morena wa rona Jesu Kriste, lerato la modimo le kopano ya matshediso a Moya o Mokgethwa a di be le rena ka moka. Amen. Batswadi ba ka ba ratehang, lengwalo la rena la Mateo le re botsa ka go tla ga morena. Taba e ya gore re tswaletse mophološi ke taba e sele e profesaya ke ba profeta e sa le kgale gore re tlo tswalela ke morena. Amen. Bjanong le hono e sa tswela pele mo Mateo e le gona gore go phethege se mangwalo a kileng a se bolela. Amen. Sa mathomo batswadi ba ka ke rata gore ke bolele ka this godly man, this man of God o modimo a kileng a mo kgetha gore e tla ba yena tate mo go morena Jesu. Monna o bogale, monna o boikokobetso, monna o mo brave o kileng morena le modimo a mo kgetha gore wena ka tšeno you will be the chosen. Amen. Batswadi ba ka ba ratehang, as we all know or believe that every child deserves to be raised and loved by both parents. So modimo o be a sa batle gore Jesus Christ a gole without knowing his father or without a father figure. Even though Joseph was not a physical, biological father of Christ, he had a big role to play mo maphelong a Jesus Christ and Mary. The angel advised him to take care of them and to take them to a place of safety as well. That is why the Bible says Joseph was a man of God. Amen. Batswadi ba ka ba ratehang, le re lentswe la modimo le re God chose Joseph to marry Mary and God chose Mary to carry the chosen. Amen. So Mary had an understanding that she's going to be married to a husband. But she was also confused because she's pregnant with the Holy Spirit and she's so young with the age of 14 years. And God chose her because she was an amazing, faithful woman. She was blessed with the Holy Spirit. So Mary o be a sa utlwisise dilo tsotlhe tse di diragalang because she was so young. A ba a sa bone gore go diragalang. That is why the word of God says sometimes we must not lean to our own understandings. Because le modimo le na wa bolela o re your ways of doing things are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. So modimo se a se dirang ka maphelo a rona, no one must question that. Because o na le ditokeletso tsotlhe tse di feleletseng mo maphelong a rena. Amen. So batswadi ba ka
Jesus came through the miracles of the Virgin Mary. Ho na le di-miracles tse dintsi tse di tlhakanang le tsona mo Bibeleng, like difofu di a bona, digole di a sepela, bafu ba tsoga. So this is also one of the miracles tse di tlhakanang le tsona mo Bibeleng. Amen. So today, as we are going, or as we are looking at the birth of Christ, we are going to focus on these three things. Number one, who is Jesus Christ? Number two, how Jesus Christ came. Number three, what differences did he made mo maphelong a rena le mo lefatsheng. Batswadi ba ka, le re lentswe la Modimo le re Jesus is the Son of God. Jesus Christ is the Messiah. Jesus Christ, he is the predicted King. His humanity was there for all of us. His birth was historical. Batswadi ba ka, le re lentswe la Modimo le re ge Maria a imišitšwe ke Moya o Mokgethwa, o be a sa tsebe Joseph. God chose Mary to carry the chosen because Mary was an amazing, faithful woman. Amen. Little what difference did he make? But he saves or saved us from our sins. He performs miracles. We will never get to see him except through Jesus Christ. Batswadi ba ka ke dilo tse ntši tse morena Jesu a re diretseng tsona mo lefatsheng, he nka bolela ka tsona ka tšeno nka se fetse, but ke tse ntši. So nna le wena re tshwanetse re bane le mercy for one another. Re tshwanetse re hauhelane, re ratane bjale ka he a re hauhetse a re ratile. Ka tšeno ke lethabo le legolo he re tswaletswe ke mophološi. Ka tšeno nna le wena we are free because we are forgiven because of his precious blood. Ke rata gore nna le wena ka tšeno re bone mosola o morena Jesu a o dirile mo maphelong a rena. Amen.